Some. Pu Speaker Khawlbawm. Demand number 42 atrangin kan trananga. Hey Kolosip Akwan Kolosip Auto Rickshaw Drivers Union Kadu Aoma kan Sorkara kan Department ahianin permit he mi som te suminon pek bel maula apoy lem lowange anti lain permit zale som pariat pek ania tunaya and press release te kan lo survey chuan a permit nei tu te khan autorik so po an nei lova khalthiam bok lova an ral song surat ania khanin congestion asiam ta khatiang zat dai passenger kha nom silo an ei zon na po ati kholo zo ta ani ti kha kan mu kha ni ania party workers te hi kandu sak tur te po ania maro chu tu te motana poi thei zonga anindu sakhera lo te chu athalein ka ria ten kupsang ni som pariat in than malok November ni som panga hian khan tuna kan house leader zom takle katilaya taxi Mexico Owners Association Secretary Pusai lo te kha aning koma tun la hian a video lo lar tharle ta via va kamian kom na thua khan Mexico ho hian all Mizoram permit an nei china chu Congress sarkar khan ati top ta saktak awangin an mang ang te mem khani chu an nena an thena hei emergency po kan tlan chuak theilova chian ni than nia po mani motor ani chungin kan tlan na tur ru ta lo chuan kan motor kan khal thiang lova chu wang chuan all Mizoram permit himin pelero ti kha an ngen khani anin tiam na sa hle an mu ngai khari nom via video han en khachuan ei drama top don tre pa o speaker eng ma thom ala talova tin taxi chungchang apo khan kumsom panga adam hun chung tur ania permit renew thailo te ei accident an to point atharan le thailo an permit an renew thailo ania tuna hian chung te chu thlen ani poka ti sak ani dan tur te kha ngai nom taka fil ani tin insurance te po ei chu kan ti ol samzo kang ei chu ke ma nge ka sudon ani ti te kha kan cm trong kam kha ani tun kan lo thleng ta eng ma ti alom lova etianga kan ram hruai tu lok ber tena mi pui van tlang mu theya thutiam an lo nei te hi chu hun alom chung hian han ti lotlin sakram silang ti khakan ngen pui ani tin power and electric lama han kalve leila nikoma khan JRC ne na khan power tariff somli pakhat point pakwa pahnia sanga ti spun kha ka sarkar hian arota arap thak via wakha ti pung tak selangin turu le don ani an chuan lama chuan deficit he crores pariat 0.92 kan nei ni ti khani amaro chu JRC khan ahan en chianga in deficit ozong lo sarkar tanga subsidy indon vaibel se jani somriat pathum point panga pasari hi in thuk ruan en titani chu antrang zo ta lova phat ngai nan fe ta lova sarkar tanga subsidy vaibel se jani somria le pathum chu soilang du lovin JRC andora anninan lo hrekiau sia ei hi kan chiar tel turania tichuan deficit nilovin surplus crores sari pali in nei zo kanian ti chan ngai nan feta lova chu ta tanga mun thuma thena mun khachu mi puitena afi an choi tura hian in chiar tel turani chu vaibel se somnga pakwani ei mi pui choi tur in bel turani ti in za somli le pakhada ti pun antum kha za somne point pasari bialin ti pun anita alomom lea hei JRC wang liawa kandin mun ani ti chuan hei tuna hianin anan chut lea an net aggregate revenue receipt he
Bible says a sari som pathumaniya ni kumain Bible says a ni som rup pathumin alo pung ta a chuan han chut zel khan kan deficit chu Bible says nga zathum som nga pathum alo ni ta a chu eng tin nge kan ti ang kan no khang ti chu pakada chu sarkar in subsidy na no khat thaya pakat chu mi puin tarif atangin kan chia choi atangin anita a ta chuan in subsidy ya Mizoram sarkarin Bible says ani som sari pasari point panga min pe sela mi puin achit man hi tipung ila za som ni pakhat point bial pariatin tipun ni se ti chuan Bible says anga zathum som nga pathum hi chu an tum thei do ni ti kha ni ta ma se di man hi kanan en hian Bible says a pakua chau idani boxia Bible says zathum som nga Bible says zani som sari le pasari he kan sarkar hian kan finance department hian emi tarif subsidy atan hian pe ki ain commit rengem ti te po hi khiat atrale maya in betlang tura chuanin kan han ngai ngot chu ania chu wang chuan china kan ngai thak ta ang khan kan CLP leader in a soi kha ka thop khop maya MNA vesaraka harpiang yanin heng until he asang China he opposition an ni lai sang ni som panga January ni som ni paninia electric bill pung dulawa MNA party in komanzo ania pu speaker he house property akan petyang principal kan kalsan chak te ulutuka opposition kan ni lai kan dulo kong kan zo luai te kha ruling akan hanoma tidu leilea kan lo trang lea chu wang chuanin tui anga nghet lo pon ni lova tui aya nghet lo anin ka ria khativel kha ania tin kan minister zon takina min share puita na kan du chu kan biala chu pon lo mun sang sanga transformer achia thian apurnan hian anveng VC te hian motoran tumangai sia maya eng te hi atur reng em ni ta tun kan sarkara hian department te hian suman nei ngang lo nge nia ma ni na phurman tumngai ta zel mai hi boi thlak lam deu chuani eledia kan pakaya nga all Mizoram VC association kha a om thina an tram atop ma khan MNA party nan du zong an ruak taringot mai khan ya hetiang ringot thi chu adiklo mange o December sang ni som ni pakhata khan ading lai te fiat lovin MVC hidin anita heng te chu thatakin kalpui ni selangin thlang ve mai selangin na tamjok pon nia MNF te chu ni ne na pon chanjok te porin oma hetianga ding lai te han palzu ta engkim mai thu nei tu mai rol vek mai hi chu amoi lova kan Froi tu temit mei te po hian veng lo emoni an fui porzok nge moni ti tur hianin kan ruling party hian oma nan tho reng po hin ache em vek maya apoi khop mai kan ram siam tha thei tu le en ton tlak sul nu min nu cha tura kan be sei te zok hianin kan be sei hian phalo thin ni apoya 15 finance commission untied fund akhan hemi atranga 10% hi technical administrative support atan man phalani tiania kata khan awardara hian however these expenditures are to be incurred only by the concerned RLBs atia kha 10% kha rural local bodies VC te savinan man turani tiani achiang tu ka order he post speaker 10% khan 5% kha chu sak antumatu na hian DLAO ne na 5% hi inon dalu vekturani ti order kan VC te nandongani hey dan kal ania VC te chan pol liao tur ania wangin hey hi chu tuna hian antitlang ngam chelo ni te point kan han free awai hian VC te kuta om from turin kan minister hian mal te se an chan pol atlem te lul nen a chan velak sakha atul lovani den kan RLB fund hi alo thlen atanga an mania dong tu turtan hena pek ani hun chung hi mania khan ka zota hun tiam chunga pek pakhat ma omlo
ตัวนั้นนุ่งเบอร์อันไตฟัน first installment พอฮีเด่นกันอาร์เอลบีฟันฮีอาโลเทนอัตรงอันมาเนี่ยดงตัวตันเห็นเป็กอันนี้หุ่นสูงให้มันเนี่ยข้างกระโจตหุ่นเตรียมสูงเป็กประคัดมาอมลุตัวนั้นนุ่งเบอร์อันไตฟัน first installment พอฮีนิคุมออกัสนิสมนิปัสเรียดอนโตข้าไว้นาเป็กชวนละนี่ละข้าเทียเป็กชวนนี่ละเพียงขานpenal interest ข้าจอยอันนี้ตัดเสียละกุมินา supplementary นิมันกันเองชวนLAD เฮียนอาหุนาฟันันเป็กชวนโลวังอาปุงอันจอยไวเบลสิสาสมลีเลปักขัด .13 อาอมติกันมัวสุรการตันซุ่มเหกะจูบากาวิสิตินอันซุ่มเฮียหุนาอัลลอมบุซุงโลเฮียนิน development ขดลายอันตาอันนี้ central สุรการินันตานอารอนเป็กเฮกันสุรการิสุดักอินังไม่อันนี้นิสอมนัวเปเซรูเปชวกเซรูเตียนี่ซอมอาหารโลเตลุแนนแห่งเตหิจูตีสักโตลวิลาอัตเลอินกันฟรีกันสวยดูบกะดินมันเนี่ยก็สวยจุกตัวเกยฟังวิสิเตนpass lem siamin compensation lak treu antuma chuta chuan thu buai a oma ombudsman pu laisi kan an lo dik lo ngei ani ti afin fia MVC dissolve the roseti in finding asiama hi voin thlengin dissolve an la nilova thil ti dik lo tu te kan mi le sa ani nia wanga kan humzel don ani chuan eng tikama kan ram hi kan chingfel lowanga thật lâu nó dọc khi phung xe lang tiền lòng khóc mấy anh ấy đang tu ăn tất cả lạc số action lạc này senกันtiền này tên supply lắm mà hành câu để tay là kan soi du chu open market atranga bu fai kan lei don hian tender te hay advertisement kan tiang chi hi kan chuak ngai nghe kan du zong mi kan beru ti mai la kan va soi muwa chumin de chu kan supply tir mai competition au em ti lai hi ron reaction kan minister kadu le ani ten buk na hi adik lo te kan phatur anin karing lova kan char tin adik lova kan cubit lung adik lova engma hi adik lova chu misiam thatei sarkar chu mizoram hian amamoni chu wangin tumru na nen political will nen ti angaya bu fire tang hian kan tran po adik karinga chumi ti tur chuan white bridge hi poi moni ti vai tam tak he house ayan ka soi to white bridge kan privatize ma chuan an hold hezel an erup do wangin adik don lo a system hi poi moni chu wang chuan privatize sila retailer ten kudama tang anon lak hian abuk dik phot ro se so ta tang adik lo to chuan helaya aleran ti dik thei to lo ti hi voi tam ke ka soi to thina ei ngai poi mo ni seng hetiang ti du tingam ti thei sarkar hi zoram hian amamu a ten kan gas te po home delivery ti thei sarkar ti du sarkar mizoram hian amamoni ti kha kan soi du bok ani ten forest and environment hian kan kal anga ko speaker tu naya ministry atangin kan sarkarin lekha adonga kan thing te watermark transit kan pe thlap te po Chageta police ten poisa anlo choi tir thin ti in ministry kan sarkar aron complaina aza thak lea amol pho thak le in ke fia hi chu department in anlo en fel to te po ani mai the kan soi du reng ani tin hei tu na ya tui real idol project a compensate dong le du tu tena thu boy an kal pui zel na kha khan gawati high court sin will bench in January ni khat o January ni somni pastari sang ni somni pakhata khan district council hun lai tanga kan riverine forest luisong parukle aizo le silcharin car roadside reserve kha min kan sel sakta kha ania emi chungchanga hian kan chief secretary hoven meeting anneya chief secretary ho chuan hei challenge turani appeal turani anti anuloka kan chief minister hoven committee an nei vele challenge tur anilo tiani thungta ti chuan hemi aya hian Mizoram Protection of Rivers Act hi siam mai ila then restricted area hermi area hi siam bok ila then revenue department in
tuirial a compensate la turte assessment lo siam ro seti anita a kha eng thlen nge tuna hian kan thlen to assessment ka siam aniem pu speaker ka zo trep tildang ka soidon tolu tichuan restricted area upwan na notification te po zia dia tang khanin pek chu ania pass te po renew phal ani ti khani taveka ma se anu a sakor tui chun vela compensate la turte nan khin nakal zela khan Gawati High Court kan nol le ta a tichuan district council hun lai kan reserve forest chu angai tundin tuna hian alo ni le ta chuti alo ni le si chuan ama min paisak ne kan hriat lai sarkarin malak na atum chi sang entinan compensate pe ti te restricted area puan ti te protection of rivers act promulgate ila ti ang zong te kha kalpui zel alani nge atop ve ngal ta engtinge kan kalpui ti kha kan zot du boka kha wain up na minon shil fia thei seng kalom khopang kalome ole